Tunlai chu Selena Gomez atra thu in khovel adeng chuak boka. Chu tiang lam hoi video chu han nei ve ila. Ole Selena in atra na post adilit le bor vela hian Justin Bieber le Hailey te hian post ron nei ve in Selena hi anron ti elem niang le I han chui chiang don te ang. R&M hostel kulikon aizola hostel nuam tak siam tharani a Ophel house bullok omni in kongpui ana ni bok tuinyang nar takle du to kaman tur wifi ala omzui zirlai office kal le na thokte tan du thu sama nuam le cha ani e omna tur hostel mamo in lo omani chuan anoi phone number kan tarlana hian in lo be mai don nia kanshat angin Selena Gomez chuan a Instagram a story updating athin rimin atapna sahle ani kha hetia a om chan bernia lang chu mitam tak Donald Trump kin ta ka wanga anramathon ho tur zinga Mexican mi achian tele achung te antel nual wanga ni ome Selena chuan trap zoi zo hin poyati thwa soiba ka achipui te chu beyan ni bik ni in a sha a chumai ba ka no pang ho te chuan thil om dan an la sha thiam lo thule antan enge motal ti thaya chak thu a soi lang tel bok. Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. Nima sila be sei la ulam da yin hetia nga Selena atrap hi internet lam chuan khongai na tel hau lavin an soi sel le taluai luai mai le mi chen khat chuan mi ngai vendu atwar tu angalan tum angin an chua hetia an soi sel na sat em wang hian a video post po hi a delete le tawat renga ti chuan a hnu loka thu post le in mi te chunga khongai na lan tir hi thil thalawem ni ti in post aran siama ma se thu akal kwal laklo to nge mi chen khat soi zui chak an tam tak phian ba ka mak tak takalo dong song tok la an bang lo Republican Senate candidate Sam Parker chuan Selena Gomez in Trump administration chung chang a soi chwa wang hian an ramathon ho ni ro se ti in aron tong chwaka Parker hi politician lian ve tak ne na chang zo lo Utah State samini in ani hian exa he thu hi aron tar langa masi Selena po alo duai du big lo oh Mr. Parker if yam thu le imi vona wangin kalome ti in aron chang let le mia mai hetianga aming langa achang mak mai hian mi te ngai event a hlo viau maya chen khat chuan hetia Selena in a chang le thi an lo min Mr. Parker thu soi chu amol thak an ti thu an soi ve bok Selena fans te chuan milar te zinga he thil chungchang ron soi chuak om chun chu Selena hi ania athu soi zong shekim lo le chen khat chau sia a thutluk na siam lo turin mi te chu antia aril ruana in athin te arim ve anga ril ru film tak manga thu soi ani arin om lo wangin ma ni ngai dan lo siam ve ngot chu thil thaber ani lawa Selena hian poisa tam tak nei hin enge mo chena hengmi te hi chanpui theima se ama in ti thei ane miao si lawa wang te po aniang hetia acha awak na chan hi te in athawang ron hau an om nok bok Selena cousin Texas a jeti tu na thok mek Priscilla po in Instagram lama a storya aril runat na ti aron tar lang ve a naw pang te hi atwar ber tur te chu an ni keini school a thok te hian kan hre chiang ema an lau thong ani ti po kan sia an mita launa na satak kan mo ani zo na tam takan naya anu le pa te an ngai to ani ma se mi mol te hi zirtir then ni lo ingai dan ka thak danglam theilo bok ti in post alo siam ve bok he a story a thu zia hi na satakina dara mitam tak chuan he thila wanga har satna le mi puya ngong anei dan tur te an soi ba ka no pangtam tak nuna har satna le ngong thalawa nei dan tur te an soi chwa pha bok chuta le Selena Gomez in a story a real runat taka acha nu darkar tem te aral ti a Hailey Bieber chuan pathian hla no wai ponti the pastor te sak chu aron post ngal ngeya ala thua chuan keimi be na tur thal te chu ka hlau lawang
kamel ma ke min kheng tu te chu pathian kalama tran chuan ka nging lawang kalaka thangkam tu te chu an hlo tling lawang ti vel lai thu hi aron phaulang tel bok zona thei ta chu he thila pos hi Selena ron tra chiam nu lok ani bok nen thil theng pal nge ni anga Hailey hian Selena adiriam na lamjok niang le achan chu ahla thu tar lana hian mel ma ti te alan ba ka thang o na tur lam te atela a mel ma atluk na tur ngai to tu te chu an lo tling lawang pathian kalama atang si a ti thu vel ani nok mai si mitam tak chuan he thil hi Selena apos chan ni nge yin an ngai ani chuti line Justin Bieber po in thu post mak tak tak aron nei ve boka Justin Bieber chuan Selena tra avak ni le a post a delete le ni hian post tam tak ron siamin ama sabera chuan a mail alanga serious le lungai mail tak thala karon post alandan chuan Selena lungai na te chu aron jom pui ve te po a ang Mexican mi pui te ator pui ve te po ani mai thai bok tu tam ziak si lavin heng mi te athop ti aron ti lan na te po a an theina lai omin he thil hian fans te met alarang hle a andon mungal chat mai chuta hemizan vek hian nuihsawh mi chai mel ni om tak thalak aron phaulang le a chumi nuwa thalak dang ron post le in a mel aron ti lan le hi en ta ila eng tak chu soi tumang mo Selena a support ti alan tir na nge ni anga ati el zok emo a fans ten eng thu emo an phwa chwa le tur aron chem al luivel sak zok nge ni angle chuta Justin Bieber son la du tok mai lovin thil dang aron ti bel le sau party next door hlaron posin ahla thuwa chuan hei hi ka om chana lom ka in pe ye downtown lamai omani chuan keipo ka om ve e nula engthil change min shil la engthil change om min shil ta che ti vel ani noi mai ni e he thil wang hian Selena fans te chu an buai noi ani bera he thil hi Selena ta na athu thon ani thayangem ti chu an buai na berani achan berpo hetianga Justin a chet hun le Selena chet dan hi ngai bel arem em wangani hemi nu reilo te a Justin chuan thu dang story a mang le in mi pai ni a kholini lo unaw pa imi shing thatna le imi mal hlut na hi I bank account nen zom so ang che social media an soi zong te chu ti in sap tong moi lo nen aron mang le a he message ro hi chu ama infuina na mang po ani theina la ya oma ina engma tilabina oma asum te an kiam zel nen tor nei tura wa chwale atum mek ni ten thu thar a om meka chuti lagin online lama mi te huat le sel hlo em a om mek entirna Selena angte ta na athu thon po ani theina lai a om ve thau mai engpo chuni se Justin hian engi motum anei nge ni anga thil thleng pat mai ani zokanga fans te hian thlun zom phet an tum zok ni angle chuta Justin chuan Samthom kena hlaron post le in ala thuwa chuan she's my perfect beauty queen straight out of a movie scene ti te ania hetiang hla movie star le movie scene ti lan na hla hi Justin an tun naya avoi ni post na ania mathei lovin Selena hi movie star ani ti kan sia heiwang hian fans tam tak chuan Justin a post hi thil thleng pal ni thein an ngai lawani Justin hian Selena tan hetiang hian atikwal nge ni anga hetiang lam rilruwa ommya lovin nalati ve wang shimin amang ve mai ni zokang le engpo chuni se thudik engma anron soidu silawa ngai to na antikal thui tol lo thelo zona thei ta chu Justin Bieber hian Selena tan heng a Instagram story le post hi alo siam rengem ni Hailey Bieber po hian a pathian la phau chwa kha Selena ti elnan a post ani iring rengem in ngai dan te comments lama lo soi ve ula tin Justin le Selena chungchang kan soi ta sa thil pakhat soi bel le lokang tun nai Golden Globes Awards semna lar em a khan let le lokila kha award sem le a che vel kha kan soi zo ma in kang me boy in khovel chu kan boy le ta lui mai si a ma se hemi te chungchang soi ta ka chuan khati la ya Selena red carpet looks le Justin Bieber te soi zom ani le dan hi angai nam shan pa ve a en haule elok te ang
Golden Globe sa khan Selena hi moi tak mai na ron in lan ani kha athom no hak zong zong tenen khan Disney vela lalfano kan mu chin te po kha a ang rum ruma mi then khat phei chuan fairy tale thon thu atanga ron kalem ni le te anti hiala fence trend khat te phei chuan Snow White ang ti te in Snow White chang turin ain me berang te anlo ti hiala ni ma se mi te mit la tu ber mai chu kumsang ka zakwa somli chho vela an hairstyle war em chin anga asam aron siam hi ani ome kha a in cheida na wang khan mi then khat chuan Justin Bieber music video anyone a khan telvena alo nei ve rengem ni le ti in ti ngaihnawm tak alo piang man le pek fans trend khat te chuan kumsang ni som pakhat American Music Award red carpet alanda nen in angan ti thu so hin Justin Bieber music video anyone nen an soizom le pha tlat bawk Justin a music video anyone ti cho ani khan Hailey Bieber nen anin nei to ani kha nima sela chu ti chung chuan fans te chuan Selena le Justin te chung chang soi kop hi an la to play thailawa Golden Globe sa Selena ron in landana po hian fans te chuan kumsang ni som pakhata American Music Awards red carpeta Selena lawin lan to dan asya chwatir ani ber mai chuta Justin a production team te chuan lemchan thiam Joy Dutch mangin anyone music video a khan khatiang hairstyle de uchia kha anon mangle kher bok nen he music video siamani hun lai hi Justin le Hailey te in nei nu ni ma se heta an model man hian Hailey an na pakhatte ma anei bok si lawa chubaka Selena landan lar em mai a ang chia mai hian mi te makti a hlo thar em mai ani an soidan chuan he music video siamani lai hian Hailey po a ve nge a hla thu te la chu Selena thla na hla ala ang em zui tin a music video a model le Selena te hi in ang tian tamin Selena sha jengnan le thla na na siam chu alo ni tak takangem ti te hi fans tam tak te zo na le a chana omsi lo chu anita ani ole Selena le Justin chungchang chu lo du tok le ta ela phei chamman pa Benny Blanco chungchang claim soi kai vele ang Katia Golden Globe sa chelo fashion maya Selena ron kalaya abula Benny Blanco modelani thu bokha then khat chuan anlo soi le peka ma se then khat zinga hian kantel ve ta sham chu ni mel engpo ni se Benny chu a mel lan dana wanga soi sel le in mi then khat chuan a mel hi van tlang noi lama te anlo chiar hial boka chuwang chuan mi then khat Selena fans te nge po in Benny Blanco ai mel thadeu hi chu Selena hian a phuani titok an kat nuk lo theilo chumai ba ka Selena te ang a han chai thlu theile a in hwal pui thei hial hi Benny hi mi van nei top kho kani titok la an bang lo bok Selena pasal hwal ni mek Benny Blanco hian soi sel le soi chiat alo hlo na sa ve bok china fans tam tak chuan Selena ko pui tur chuan an ia yin Selena hi a phu lo an ti ani ber mai Golden Globe sa po khan host khan fiam thu tho in Benny Blanco chu doi thiam pitarin adu thu sam ati hlotlin sakem ni ti in a fiam zawani kha Benny ta la phe chamman ani na lai te po a omve thei thau mai chuti la yin Benny hian online ate be na le sel na tam tak tok ma se Selena hi angai to in angai hlu le ni in alang bok ti chuan Selena le Zendaya chungchang soi kai le ang Golden Globe sa khan Selena hian Zendaya hi aron kalpela Zendaya chuan chia ang po alo om lovin amel lo siam dang lama alo hoison vel chu Selena fans te chuan an lo mu mai hau lo mai Zendaya hian Selena mai ba ka ama toy om tu Benny Blanco hi a en zawa engtin ma abelo hi fans te ril rutina ber tu ani a Selena hi alar fe zoga engwang lo haider ngam nge ani anti ani alandan chuan Zendaya hoi her haute mai hi internet lama mi te chatui ber alo ni pha ta ani ber mai chuta ke ni thleng po in kan lo save ve ta ani hi ole tuna tan chuang khati zong khani le phot se milarte news lo subscribe bela video.le a milarte chanchin ngaihnawm tak nen kanin hule don nia